Sama činjenica da su i prije ovog mandata tadašnje kolege u sklopu tog mandata, pa i neke druge moje kolege u sklopu ove skupštine inicirale istu inicijativu koju sam ja inicirala, dakle radi se o dječjem dodatku. Ona se zapravo blisko veže sa današnjim zakonom kojeg smo usvajali, dakle o socijalnoj zaštiti, jer zapravo usvajanjem današnjeg zakona se omogućilo uopće implementiranje dječjeg dodatka i iz tog razloga je usvajanje ovog zakona bilo veoma bitno. Raspravljalo se naravno i o tome ko su inicijatori samih izmjena u zakonu, samog dječjeg dodatka i svega onoga što bi sad trebalo uskoro realizirati, što i nije možda bio jedan fin primjer za rad Skupštine Unsko-Sanskog kantona. I evo ja kao neko ko sam uspjela i naglašavam uz pomoć kolege Nisveta Juzića obezbijediti da se uopšte pokrene tema dječjeg dodatka, priznajem da su mnoge kolege prije mene i ujedno zajedno sa mnom i sa kolegom Jusićem inicirale ovo, što znači da toliki broj poslanika koji se bavi ovom temom je shvatio koliko je ova tema važna. Na posljedku zaključak da uopšte nije ni važno ko je inicirao ili ko je nešto obezbijedio, važno da se napokon po prvi put u Unsko-Sanskom kantonu dešava da će se uskoro realizirati dječji dodatak i to je zapravo ona vijest koju biste vi svi trebali prenijeti. A koliko je dišno riječi, pod kojim uvjetima? Upravo smo današnjim izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti dali mogućnost Ministarstvu zdravstva da se povede o toj temi. Dakle, još uvijek nije tačan iznos koliko će biti dječji dodatak, ali smo sad dali zapravo Ministarstvu zdravstva mogućnost da se oko te teme bavi, da to napokon odredi. S obzirom da su, već smo rekli da plate kasne, kada govorite o solidarnosti, da li tokom sjednice i kod zastupnika predloži eventualno smanjenje plaća i paušala zastupnicima zbog cjelokupne situacije? Pa na samoj sjednici nije, ali evo ja sam premijeru predlagala, ja vjerujem da su to još neke moje kolege uradile, da ne samo da se smanje naša primanja, nego možda čak i da mjesec ili dva, koji treba više, možda uopšte ne dobijemo našu platu, odnosno paušal, zavisno kako je ko profesionaliziran ili nije, a da se to naravno onda usmeri tamo gdje je prioritet.